Sanibonani ibizo umchasiseli Isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabu namhlanje ku AVG Reality ngingakayiphambili ngicela ukuthi usubscribe uphinde ulike ushare le video ukuze nabanye basizakale. Namhlanje siphethe indaba ezimnandi kakhulu ikakhulukazi kubantu bakithi baseZimbabwe. Bakithi uhulumeni waseZimbabwe usondeze lokhu esingathi kuthina usizo lwe-immigration walusondeza khona la eduzane eSouth Africa. Kodwa ke ngebhadi kuzobe lento isenzakala eMpumalanga eWitbank emalahleni. Uhulumeni uthe abantu abasondele uhulumeni waseZimbabwe actually kuze kube clear uthe abantu abasondele bezo apply oku-applywayo ngama death certificate ngama birth certificate nokuverify ama passports ngebhadi ama IDs okwamanje kuzomela ukuthi uye ekhaya mangabe mhlawumbe ufuna ukuthi uyoqondisa ama IDs. Ngizobuya nama prizes kuthiwa mangabe ufuna ukuprocessa i-birth certificate yakho ku100 rand. 100 rand nje kuphela ukuthi uprocesse i-birth certificate yakho, then i-passport iprocesswa ngo300 rand. Not ukuthi this is not i-passport application fee, akusi fee yoku-apply i-passport. Ningathi hayi ukwazi lapha sethe i-passport sichiphile si300 rand iyogcwala khona lonke. Leyi i-amount yokuprocessa yokuthi uyasondela kube lapha ubathe ukuthi hayi i-passport yami kanje then they process kuyo nge300 rand kuphela. Then kukhona i-TTD which is a temporal travel document, especially kulabo bantu eningena ama passport enfisa ukuthi lento iprocesswe khona lapha. Mawufuna i-TTD which is a temporal travel document i500 rand. Kushuthi gibela uye eMpumalanga emalahleni uye khona lapho uyokwazi ukuthi bakwenzele leyo nto, ikakhulukazi abantu othola ukuthi umuntu ufuna ukuye ekhaya manje awunalutho oluzokwenza ukuthi uye ekhaya, abantu bahlangabezana nenkinga eziningi. Uyakwazi ukuthi leyo document ikusize ukuthi uyisebenzise temporarily usalinde ukuthi uapply i-passport. Then kunabantu abafuna ukushada, ikakhulukazi ngiyazi ukuthi kunamasoka la eGoli abantu sebethola intombi lapha nifuna ukuthi into ilunge la, niyakwazi ukuthi niye khona futhi eMpumalanga niyo processor leyo nto marriage applications. Leyo nto izoba it's a non-marriage application, izoba u250 kuphela, 250 kuphela ukuthi ukwazi ukuthi uyoprocessa leyo nto leyo. Siyabonga kakhulu bakithi lokho kuzobe kusenzakala eMpumalanga. Siyethemba ukuthi i-consulate yethu izozama ukuthi ikulethe eduze ngoba mostly ama-Zimbabweans ba-based la ikakhulukazi eJoburg eGauteng actually. So siyacabangela ukuthi mhlawumbe maduze uhulumeni uzosondeza eduze. Kodwa ke silimukise abantu bakithi akekho umuntu esingathi thina uqhashwe yi-consulate or ngithi yi-embassy yaseZimbabwe ukuthi enze lokho. Akunamuntu ungezwa umuntu sesithi hayi wena sondela ngapha siyokuprocessela i-birth certificate osiyokwenzela, yazi ukuthi usuqolwa. Yonke lento iyenziwa ngabantu base consulate, iyenziwa uhulumeni waseZimbabwe ngaphansi kwe-consulate yaseZimbabwe. Akekho umuntu oyi-agent yalokho. So uma uze umuntu ethi hayi mina unganginikeza 500 ngiyakwazi ukuthi ngiyokwenzela i-birth certificate e-consulate, yazi ukuthi lapho usuqilwa ngoba lokho uhulumeni ayikho i-agent asinikeze yona wasitshela ukuthi hayi kunomuntu oyenza lokho. Kusho ukuthi lokhu ukwenza directly e-consulate or nabantu be-consulate or nalapho abazobe bekhona. Sibonga kakhulu, ningakhohlwa bakithi labo abanye abanama-passports nani abafisa ukuthi balungise ama-waivers wabo, belungise ama-permits, general work visa permit, ama-relative permit nama-spousal permit. Niyasondela-ke kithi lapho-ke siyakwazi ukuthi sikuncedise ukuthi ngoba actually kuze ngikucacise kahle abantu bakuzwe, sikuncedisa ngenxa yokuthi ama-applications wama-permits nama-waiver kanjalo ayenziwa online. Manje abantu bakithi iningi labo banama-challenges ukuthi bayenze leyo nto online. Thina-ke siyakuncedisa ukuthi uyenze online noma nje kukhona nje okuthile okulethayo, but siyakuncedisa ukuthi ukwenze online mangabe usehlule. Kodwa makuthi uyakwazi ukuzenzela wena online, siyakwazi ukuthi sikuchazele ukuthi hayi wenze kanje online. Mase kuhlulile usungabuya-ke kimi ngikucharge imali ngoba nami ngiyabe sengithethe isikhathi sami nedata yami. Kodwa-ke leyo nto yinto okwazi ukuthi wena uzenzele yona online. Kodwa kuma futhi usukuncedise lapho eku-applyeni i-waiver, i-ZEP or i-relative permit or i-spousal permit, uyasithinta laphana ku-063 625 8742. Ibizo ngumchasiseli Isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo. Ngiyanibonga kakhulu, ngiyanithanda emakhaya.